Oh, teman-teman, Cila lagi pakai baju kimono, baju tradisional dari Jepang ya. Sekarang Cila mau naik perahu nih teman-teman. Kita lagi ada di floating market Lembang. Ini kimono ya. Wah, ada ini, ada apa, kereta laut. Kereta laut, perahu kereta, iya, apa namanya ya. Cila lagi foto-foto nih. Pakai kimono, ada kupu-kupunya Cila di belakang. Iya, ada pita gitu tuh. Bagus ya teman-teman, coba Cila muter Cilanya. Iya. Lagi muter lagi. Oh, Cila mau naik perahu ya? Mau naik perahu, lagi nunggu dulu, nunggu giliran. Naik kereta laut. Lagi ada di floating market Lembang. Aduh, yang lagi foto-foto sambil nunggu perahu yang belum datang nih. Aduh, si foto-foto lagi Cilanya. Look at this. Kereta laut. Ya ampun, dia lewat. Lagi foto-foto dia. Nah teman-teman, perahunya udah datang tuh. Cila lagi apa? Lagi naik perahu. Naik perahu, takut nggak? Cila. Di dalam area shopping market Lembang. Tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Terima kasih. Acila naik perahu, berani nggak Acila? Berani. Iya. Ada teman-teman. Saya naik perahu. Mundur ya. Keliling-keliling floating market Lembang pakai perahu naga nih teman-teman. Kita udah mulai mau nyampe ke tempat asal tadi lagi nih teman-teman. A few moments later. Udah selesai nih naik perahunya teman-teman. Kita mau lanjut foto-foto lagi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.